iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Kunakkat, nga da ka dito'y munig. Siyempre, mataan. Kaya't ko may matang ti proclamation da papak ang dagiti daduma pa ang nangabag a kandidato. Nagro na ti best friend ko ani Eloisa. Talaga mata, best friend kayon. Wan, dayawag launay ti kinahambol na ta ni Eloisa. Wen, sana nagbalbaliw. Nga ore adayon tinagting na. Sa balin ni Eloisa, saanan aday di sigod a katulong. Katamok, ad-ad damanan ngay ayatam. Anya? Nagbitaw na ka ditim bagak, Jonas? San ka diapod no? Saan kumat nga iliblibak kada kayo tiriknak kan kwa na? Ngam sa bali itan ni Eloisa. Anya asabali ti kayat mo asawan. San mata nagbalik ti amok? Hambal lata. Wen, ngam namin anon nga imbaga na kanya. Adinan kayat asublian tinapalabas mi. Kasta? Saan na kayat asarkan tinariribok a relasyon? Pagkunaan na iti kasta. Ngamin, amuna adila ta magustuhan ni mami ti relasyon mi nga aging gaita. Ngam, adda ka di ba aramidan ni mami no talaga nga ilaban mo ti relasyon nyo? Mabalin ko mga ilaban ko. Ngam kasanon. No saan na kon nga ayatan ni Eloisa? Anya ko matilaban ko? Jonas? Siguro, agsubli aklangan iji Amerika. Kaya't mo asawan? Panawan na kamanin, Jonas. Muni. Mano ababoy ti maparti para iti blowout ni Insan Eloisa dito'y balayda? Wala ron, di na pala inggidan iti blowout da amin nga agkakaduaan ang abak. Sa bahalin to kano. Sa bali ti exclusive a blowout na iti balayda. Sa bagay, ang namat kidi kwartada. Kinadagayan dagiti nang iti donation. Asino kumapay? Adon tinag-donate iti kampanyada. Amok ti may sa adakkel tinaitulong na. Asino? Siyempre, ni Jonas. Ti ex na. Nang tadlakit di manan kan Uncle Ipe. 100 peso. Kamusta damatan? Awanan. Narigat siguro ta aggayim matandain San Eloisa kan Monique. Wala rod, inal daw idi sumursurot iti kampanya. Imbaga kanu pa yun ni Insan at tulungan na ni Monique. Tapno iso ti pangibaw inganan ni Jonas itirik nana. Imbes ani Insan. Talaga nga insuko nan ti pakasak nan ti puso na. Isumot ti bagbagan ni Insan Eloisa. Saan lang na siya? Ni pa'y Uncle Ipe Naibaga namat kanyak idian may papan iti dayta. Ti pa'y lakano panagserbi na iti umili, ti pangiturungan na iti imatang na ita. Wana, nang runa kat landslide ti panangabak na. Ayun Saan na atultuladan dagiti daduma politiko nga itayab tikali dagiti karida. Mapanak iti blog ni Eloisa wano Councilor Eloisa, papa. Awan na. Dagasan na kano ni Jonas. Agpaiso? Uwan, papa. Dahito tinagsaritaan, medical man. Maragsa ka naglaunay. Nung nasaya at ang tilinangan nyo, iha. Kat mabali na dahita tirugrugin. Ang nasaya at alindangan nyo. Hopefully. Ngamin, napigsa ti endorser ko. Ano yan? Di kayat ko asawan. Di mangbalbalakad kini Jonas. Sino? Ni Eloisa. Anya? Ni Eloisa ti mangtultulong kin ka tapno kinaawatang kayo kini Jonas. Yes, papa. Kat sana makapagkadkad ni Jonas na ibaga ni Eloisa ngagkuyog kami.
Anya, kaya't mo asawan. Sandan asilpon tila palabas na. Sigun kini Eloisa, saan ka nun? Ipamay sana kanulangan, ti imatang na iti panagserbi, ha? Oh, nasaya no kasta. Tapno sana masayang tinagdakal abutos na. Oray na nga itong tinagtang ni Eloisa. Nakitak pa'y lang ti kinapakumbaba na. Kasta ka di. Kat itapailaan, may baga nga adayo ti magtang na iti tayo akti politika. No saan dalakit di pagkaramidan iti dagas? Mabalin. Saan ka di alas term yun, Papa? Awan, katiti sumaruno nga eleksyon ni Ninong mo Gonzalo ti endorso ka para mayor. Kat, adda ko may bagak, Papa. Nandiyan na ita. O sige, basta ka ba lagi ha? Agsar din kayo to kuman. Agin na kayo matan. Munik. Kat, adda kayat ko agbalin abi si Mayor ni Ninong Gonzalo. Sino? Ni Doña Candida? Ay, tamo kag kandidato matan no sana ka tumaraypay. No ba kasta mabaling ko mati bumabay ti pwesto. Kas kumay ti busy mayor. Saanan, Papa? Enjoyan yan, dagiti napatbating daw yun, diti rabaw ti daga. Anya? Lakay kayon. Huston din na unday panahon na panagpaayo, na panagserbiyo ka, dagiti kailan tayo. Sige, iya. Panunutak. Saan nyo na panunutan pa'y? Basta, agin na kayon. Sige, anya di kinunamitay. Sino ti kayat mo makatandem to Ninong mo Gonzalo abisi mayor? Ni Councilor de la Cruz, Papa. Ni Eloisa? Exactly. Talaga nasingad kayon. Din ko tayo di katipang pangtampay. Ano maadaan damanin iti relasyon kan Jonas? Kay papatayan mi da? Kasta tirik na, kidi kasaksakitan, tinaramid kanyak ni Jonas. Ngam, da kayo matlang tinangibaga kanyak idi. Asaan ak nagaramid iti dagas. Buwaniha. Katagiyaman na nakaamiris ka. Mapatkan nyo ka ditikit daw ko, Papa? Sige. Pagsaritaan mi kini Kumpadre Gonzalo na ita. Nay, Uncle, nagaduti imay timulong agparti. Ay, uwan nga raw. Oh, una yan. Abdulakit diti umaintong bigat. Ay, sanga pulaw, dadakal ababo iti mapartay, baraw. Di pagbilibak pa'y, aduti nang itugot iti mausar nga gluto. Ay, uwan nga raw, baraw. Talaga akay kayat din sa Eloisa, Uncle. Ay, ket pagyamanan mila unay dayta, baraw. Ket saan kamin daw ang makasubsubalay. Anya nga oras sa dagasanak no bigat, Jonas? Sigaman. Ora 10 o'clock. O sige. Aywan gayam. Waling natangay kuyog mo ni Tonyang? Uwan. Nasa una kanya kindikalman. Ngam parikot na no kasanong agpakadag ni Mami. Amangan ka no saan na ablusan. Bayam, awagak ni Mami. Ipakadak ni Tonyang. Ure siya kon. O sige. Ngam na saan na palubusan, siyak di makisarita. Sikat di makam mo. Okay, sige nga Rod. Kastapay. Bye. Bye. Ay, kaasingot ni Tonyang no saan man lamang kaaliwaksay. Ay, hindi mo ni. Itaman pa'y. Hello, Senyorita Monique. Tonyang, apay saan ko makontak ni Mami Candida? Unattended di cellphone na. Amang ano nakaturog. Kunana itay, asaan na kanok akayat ti masinga. Kasta? Ipakada ka kumakan ko na. Anya? Makikuyog kanton ka ni Jonas na dagan sa nakmatlaan dito balay.
Kasta ka, di? Amok namin, akayat mumut akablaawan ni Eloisa, tanasigad kay nga kayam. Kumaa. Amo ka di nakbulusan ni madam. Amangan paikit din noong tanak. Sige, senyorita Monique. Agyaman na ka, Anya nga tati reaksyon ni madam no ipakadanak ni Monique? Makaammo di tan. Noong tanak, kat papanawan na. Anya ko mati problema. Uray kat kayat nak nga alaan ni Eloisa, AAST Counselor Eloisa. Oren siyak ba ti mangipakatakin ka? Anya? Kat di naklagit ni mapagkadkadan ni madam. Oren siyak ba ti mangitulog keng ka di balay da konsyal Eloisa? Anya? Urayan talangan ti awag kanyak ni Monique. Isun ti imawag kan madam. Nakidam. Nagado ti sponsor mo niya. Am kaklaan ti panangat na kanya. San ka ngagdanag ko na kamanan, labs? Siyak ti makisarita kang kuana no bilang. Sige, mapan ka. Ngam kayat ko ngagsubli ka adagos. Tanag bayag-bayag ka saan ka napastrikan dito balay. Anya? Agkuyog kami matla nga sumangpet, mami. Kat kasano dayta? Dua kayo kan Monique? Nga adamot daytoy agraraman akadwayo? Oh, anya ko ma. Kan apay. Akas talatan ti panangipaayo iti atensyon iti dayjay at tao. Asino ayan ni Eloisa ngay kanyo unay iti importansya? Niyamat tan. Saan kayo kuman nga agsaw iti saan anasaya at ijay tao, mami? Tawan mo't dakas nga aramidan na kada kayo? Anya nga awan? Inla ko na ti panagayat na ka. Kan adda tulagan may asaan da nga agsubsubli dito igam anya tinaramig na. Mami. Ha! Na may saan na kami kini Mayor Solomon. Saan na ganay tati pagsurudak? Malaksi na nagsubli na. Nagkandidato kidin di agraraman. Ho! Mangkarkahit. Oh, sige Anton yan. Alas 9 no bigat. Nakarubat ka na. Wan senyorito. Panawan kayo pa'y ditoy. Anya lakit din ngagpaiso ni mata. Nalaos-launay tigura na ken Eloisa. Pudno mati ko na ni senyorito. Awan matdakas nga aramidan jay tao ken kuana. Ay, Billy, bakit ka ado dagiti imay timulong ka dagiti nagparte kas kada kusinero? Buwan insan Sheila. Naggapo na kita kadagiti nagduduma baryo. Huwag ka nga ron. Apag biit ti pa nagpartida. Rugyan na ka namutin ti agisaga na kadagiti Ricardo kan dadumapay. Tayo ton parbangon aglutudan. Buwan ka no. Ay, sa pala ko matasaya atin ni Insan Eloisa ti agserbi. Tapno iti kasta, saan ama upay dagiti tao ken ko na? Nagkarinsan. Nga aramidan na amin akabaalan na. Tapno saan ang mapadagiti nang ibotos ken kuana. Ken kunana pa eh. Nang butos man ken kuana ken saan tulungan na. Kasanon, agpaayak iti opisina na. Siyak ti personal secretary na. Noon, siyak ti mangsango ka iti umay ken ko na. Kabaalam dayta. Nagturpos ka matiti college. Sana kas kanyak. Nagpatinggak lang iti high school. Driver bodyguard ni Insan. Wen ngam sana bale ta maikandan samot iti sagay sa bodyguard. Saan ka no nakasapulan? Sak kanulatan. Tawan mo't kano kalaban na. San mo dengdenggan ni madam? Siyak ti makamukeng kuana. No di nakton pastrakan dito'y mansyon da kan papanawan na. At damat agur-uray pagsarka. Mapanggakan Counselor Eloisa. Kasi tinay bagam kanyak, iti na minsan. Wow, O di mapan ka. Hindi ito lahat ng tipang pasyarakan ka.
Anya? Napapanawan na ka ni madam. Ang mga pumanaw kami matan. Anya? San aya? Akadom da Jonas kan Monica mabaan. Wan. Kuna ni senyorito, agkuyog kaming tumutla nga sumangpat. Adlakayam. Anya ko mati parikot mo. Wen, Councilor? Rabang na lang akas tatiyaw ko kan ka, Eloisa. Councilor. Sige. Bye. Ay, ano lakit din ni Eloisa? Saan na? Kaya't nga awa ka kati, Councilor. Tawan ka numot, di makangag. Anya iha. Talaga darayam ti blowout ni Eloisa. Wen, papa, dagasanak ni Jonas. Agkuyog da kinton niya. Imbag man no palubusan ni Donya Candida ti katulong na. Wan? Awagak man ni Candida kat sutilak. Anya man hindi pang panunutin yung aramidan. Kampay di damagag na mapani ti pabunar ni Eloisa. Anya? Kahit ko lang adenggan, noan niya ti makunan. Sigurado, makapungtot kayo dyan eh. Di ba yam? Wan gayam, papa. Nagsarita kayo ka din kininong may papanitin singasing ko? Wan. Kat, anya ta kinunana. Kasarita na kano mismo ni Eloisa. Sige, pakasaritak tumat. Kat ito naglipas si termino ni Ninong Gonzalo. Kaya't ko, anin tumat Eloisa ti kandidato para mayor. Aniya? Kasta darapaap mo pare ti kainagaw mo iti ayat ni Jonas. Nakita ti kinasinaw ti puso ni Eloisa. Kan saan ko akainagaw? Ta saan nan akayat ti makisinubyan ka ni Jonas? Napudno nga tayo ti dayta nga ibagbagana. Marik nga ka napudno, isungawan parikot. Ta isupay na mismo tinang ibagbaga ka ni Jonas nga ornosan mi, ti relasyon mi. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ang kay maturugan ng kan. Saan anasayat kada kayo dagpuyat? Ay, di nakpakadanagan sila. Mapanak tulatan. Sige. Maayayatanak laeng amang buybuya kadagiti nakaragragsak nga trabaho. Ay, dagiti supporters ni insan dagiti angkel. Maayatan dalaunay iti panangabak na. Ay, win nga raw. Iso nga aramidan ko man insan ti amin nakabaalan na tapno matungpal na dagiti income kampanya na para karagiti pada amarigrigan. Ay, amaw anapudno iti plano na. Ta amo na tirigat. Kayat na maipaayan iti edukasyon dagiti agtutubaw anak kurapay ngem nasaririt da. Sa bagay, ado itat scholarship program ti gobyerno. San lang agtrabaho dagiti daddumang opisyal ti gobyerno. Kasanumot nga may katilaang maibulsa dagiti dadduma ti pampanunutan ta. Apay nginawagan na Mayor Solomon. Saan ka kadiaba pa na di blowout ni Councilor Eloisa? Donya Candida? Nambarakod! Iwaksim ko man tayo taguram kang kuana. Isakit mo ni Eloisa. Addan sakit pa nagustong kankwana. Anya? Ay, Solomon, amok ti kinalikutag mo iti babay. Wen, nga madayo nga ramidag na kang kuana. Ngata, madlaw kumot ka. Isakit mo launa idayjay nga Eloisa. Nalipatam ka din, akainagaw ni Monique kan ni Jonas. Saan ni Dan? Agkayem Dan kan Eloisa. So bayan di magtultulong kan kuana tapno agsinaya at Jonas kan Monique. Anya? Ulidag. Saan mo kuman nakagura ni Eloisa? Tama nga no ison tumat lain kasi kamoy no makatulong kan ka. Anya? Jack? Tulungan na? Kasta garot. Oh, din tumapasamak da ita.
Asya, tagkid daw iti tulong kan kuana. Nga ta? Saan mo nga ibagbagatikas ta? Iti ka naman. Sa anak to ngagkid daw iti uray anya atulong. Sigurado ka? Wan? Kasanon na isunton ti Mayor ti San Mariano. Ah, Oh, saan nga ta? Nga tayo ang mapasamak nita, dunya kanita. Anya tamom, no isunto kiti tintor sa kamang sukat kaniya. aniya. Oh, nakiktot ka? Kasi kinakunag, agayaman damonik kan ni Loisa. Kadamom, kaya't ti anak ko, ano dumdengdal daw kat ni Loisa dagbalin a mayor di San Mariano. Jack ipalubos. At ang tamara midam, no isunton ti mayor don niya kantita. Agriskon dagiti legal na negosyom. Sana mabalin. Saan ko nga'y palubos? Sanak to pulusak pa rin to bangunag korno iti dayjay apamirmiraot. Nakunas man ang tiropay manang. Makapungpungtot kayo manan. Ta sino mo ti saan na makapungtot iti dayjay a Solomon? Apay manang. Saan ko kano nakagura ni Eloisa? Taabangan nagpatulong at tukan ko na. Kasta ka na Oh, kasano kano na isunton ti Mayor? Kasano to kano pa iti negosyo? Wow! Na-bullseye ni Mayor Solomon madam. Anya day tangay bagbagam si Katawan. Di mo man nayunan ti pungtot ko. Saan nga dayo ang mapasamak dahi tang imbaga na? Kaputa da sigad kanon da Eloisa kan Monik. Kaya't kanon ni Monik kaag Mayor to ni Eloisa. Napig sa templuensya ni Monek madam. Kat saan nga dayo ang mapasamak ti kasta? Kat husto ti ko na ni Mayor. No ni Eloy Santon ti Mayor ti San Mariano. Agris kong dagiti illegal na negosyom. Diyak ti palubo sa mapasamak ti kasta. No kasapulan na po kawak ni Eloisa. Aramidak. Papapatayaw. No kasapulan. Sus, madam. Na-strict at talagang santi sa iro ta ulo yo. Oh, Ultimo tao nga baso na. Kaya't yun namatay. Nakasagana namin, Uncle. Nakalutong dagiti kusinero. Nagado asagana. Nasayaat nga raw no kasta. Ay, bilibak at talaga ti kaadot supporters ni Insan. Agasam, nagado ti imay timulong ang nagluto, nagparty kan nagisagana. Ay, ti pagdanagak baraw. Ang mga no agkurang kita tinaisagana. Saan, Uncle? Saan nga agkurang? Malaksid ano may amin na taga San Mariano. Ha? Ay, saan mo't nga taa? Amman, Uncle. Saan tayo lang mo? Siyempre, ag dinamag ti pabunar ni Insan. Oh, Makaamuditan, baraw. Talaga akasta. Aduman, kun basit ti saganam. Addan tulat ta masauda. Nay, aga sa makaadot tao, Insan Sheila. Hello, Lito. Ma'am Sheila. Ah, hello, Ma'am Monique. Mayayatan kami iti kaadot tao. Siyempre. Ado, ti mga ipatpatag ka ni Councilor Eloisa. Adan na iranta pagtugawan lagi ti VIP, Ma'am Monique. Di nakpakatanagan. Dapat pa ka naman. Iso dati VIP iti table. Nay, ada ni Mayor Solomon. An, personal na kablaon na ni Councilor. Wow! Agasam daytan? Nagsabali man ti partido da iti eleksyon. Kat itatanal pa sa ti eleksyon, agkay kaysada nagtrabaho para iti San Mariano. Wow! Biliba ka talaga. Kaslamat tin Insan Councilor ti mamagkay sa kadagiti opisyal ti San Mariano. Wan, anya ti amo tayo na dumteng ti ataw. Ani pa'y Councilor Eloisa ti Mayendorson to ni Papa mangsukat kan ko na. Wano makatanda ni Ninong Gonzalo. Inton sumaruno manan nga elections. Wow! Good news dayta. Kinapot no na, sumarsaruno da Ninong Vice. Anya? Saan lang na kayo ti maragsakan kay Liakida? Oray na kami akakadwa ni Councilor Eloisa de la Cruz.
Agkay-kaysa kami amang kita iti pagsayatan ti San Mariano. Lipaten tayon ti politika. Agkay-kaysa tayo gidi. Ket namnamaan mi ang makatinulong mi ti anak. Kabsatyo ani Councilor Eloisa ngagtrabaho iti konseho para iti panagduras tingungutan tayo nga Ilya San Mariano. Ammo, asan kayo ang nagbidot ang nagipatugaw keng guana kay Ilya kita? Iso ang nagtaod iti nakurapay ang kasasaan. Saan ang naawanan iti namnama ket inaramid na amin nakabaalan na nga agbalige. Saan ang nagbalin alapad ti kasasaan na iti biyag tapno ragpaten na dagiti arapam na. Ket agbalin ko mga rod nga inspirasyon kada kayo. Apagsarmingan nyo nang runa kada kayo nga anak wenno apo nga agtutubo. Isu nga agbiag ti Ilya San Mariano. Agbiag ni Councilor Eloisa de la Cruz. Apa yan, Uncle? Nagsangit kayo na samot din. Diyak lang amin malapdan ti ragsak ko baraw. Uray da kami, Uncle. Kan ado tinasdaaw iti kasi nga imbitla ni Mayor Solomon. Husto mo ti kunana baraw. Nalpasan ti eleksyon. Kat lipatan tayo no anyaman a partido tinagtaudan ti tunggal may sa kadakwada. Agkay-kaysada kitay ngagtrabaho para iti San Mariano nga ili tayaw. Amoy, Uncle. Adda na sa ukanyak ni Monique. Kaya't na nga iti sumaruno kat agkandidato ni Insan a Vice Mayor. Ngagtandem da kan Vice Mayor Gonzalo. Kasta ka day baraw. Uwan, Uncle. Nagsaya atay no kasta. Kaya't naasawen, makadwan ni Insan dagiti bangulan kan dadakkel a politiko. Kahit agyaman tayo iti apo iti dayta agnanayon lata ti panarabay na iti anak ko baraw. Nagadwa talaga tinaragsakan iti bitla ni Mayor. Manipod kinakurapay, aging ga iti kinasaliwanwan. From rags to riches ako nada. Agyaman nak iti kaadam to niyang. Ay, iwan ama. Inikuyog tak na senyorito Jonas kan mo ni. Naimbag man ta binulusan na ka ti amaw. No saan akin nasarita da mo ni? Awan lat amukon Kumusta mo tan ti amaw? Dila nagbalbalaw. Saan nga tan ngagbalbaliw ama? Kastay na latan. Anya lakit day ngagpaisaw. Uwan ama. Amok man. Anya na unay ti saan amay karkaro ni Councilor Eloisa Abasol kang kuwana. Taaging ka ita. Kalukluksaw na pailaw. Amaw ti may sa arasaw to niyang. Ti saan may apanang tungpal iti kayat da. Asaan kami ngagsubli ditaw. Mabalin ka dimot kat dito nga rod ti lugar yaw. Un nga raw. Kan anya kumati parikot na. Kat saan namat ariribukan ni Eloisa ni Jonas. Un nga rod. Ngam ni Jonas. Saan namat asardagan ni Councilor? Mas daawak mat. Adamot ni Munay nga asawa na. Amok pay mo tinirigay a tao. Nagkasarda lang nga rod. Nagdindinatan ijay Amerika. Ngam nilata ka ng friend ko ti kayat na. Ngampatsag. Ama ka amires tumatlaang kan maaklon na. Asaan nga isuda kan Eloisa tinay karay para ititunggal may saton niya. Salbag da jaton niyang tawan pa. Ako parda nga tani jay. Saan da pala nga taan nabsog tadi da pala pumanaw. Oh, maluksaw kiti panagitulo na unay kadi Eloisa. Kuti nasaw kanyak ni Mayor Solomon. Sana sumina iti panunot ko. Jackie palubo sa kapagmayor ni Eloisa. Mga ramid da kiti pamuspusan. Kas itinakunak. Nanaskan amatay. Kasta ti mapasamak.
Tonyang. Kas naman dandanagan ka. Ay, kwa, senyorita. Amok no anya ti saan mapakaid na Antonyang. Madanagan ka iti panangungot ka ni mami. Amano, pagtalawon na akong senyorita. Di pumanaw ka. Uray kat nakasagana mo't ni Councilor Eloisa ang mangawat ka. Napapanawan na ka. Asa na pwede katulong na ha, Tonyang? Ang umsaan kang agdanag. Da kami kan munik ti makamu kan mami. Agaman na, senyorita. Oh, aday ta. Asidag tayo ni ti mansyon. Relax ka lang, Tonyang. Makita yo, Uncle. Saan ana ibus ti sagana? Tamayat ti pan nakaurnos ti pan nakaiwaras ti makan. Uwan nga rod, Uncle. Danag yun, aya. Am kaklaeng nga matukol ti aklaw ako naada. Disiplinado dagiti tao, Uncle. Kat nakita yung nga ti kinaornos dagi tao ang nakapila. Awan din nuron. Uwan nga raw. Kat maragragsakan nak amang buy-buya kadakwada. Ti talaga ang nagbilibak, Uncle. Tibitla ni Mayor Solomon kan Bisi Gonzalo. Agasam kalaban ti partido da Insan Eloisa di maray. Kan nagalamano da kadagiti kalaban da, akakadwa da insan. Uwan nga raw. Uray na abak da. Kaslaawan na pasamak. Kas itinakunak, Uncle. Kas lakit din ni Insan Eloisa tinamag-unite kadakwada. Husto ni insan Lito, Uncle. Ni insan Eloisa tinamagkapyakan na magkaykay sa kadakwada ang naglalaban iti politika. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sigurado kang awan to ti parikot iti kastangar aramida munik iha. Awan mo't nga ta, Papa. Abangan no malabsam ti makigayam kini Eloisa. Awan nakita ka dakas na, Papa. Ngam nakita ka narignak ti sinseridad na. Nakod no, makigayam kanya. Ngam laglagi pam. Isuti kay nagaw mo iti puso ni Jonas. No, edi. Uwan, Papa. Nga may dasanan. Ti kunam. Angam kasanon salat ang agbaliw tirik na ni Jonas ket isulat tati ay ayatan na. Oray saan na nakayat ni Eloisa? Ti makisinubyan kan ko, ana? Daita ti saan tamay bagay ha. Maaglaunay ni Jonas. No, iti baot ti saan na panangayat ni Eloisa kan ko, ana? Idildil na baltabot ti bagina. Wano panagayat na kan ko, ana? Hindi pa'y ang nagbalin amaag ni Jonas. Papa. Ngamala, tangay agkuy-kuyo kayo madlang dumaminsan. Siguro dumteng tumadlang di aldawa makamiris. Kan may bawing na madlangking katiriknan. Makamuditan, Papa. Sa bagay, para kanyak. Diyak, matan tarigagaya nagsubli pa itisigo ta relasyon ni. Siguro, ano kas tanto ti mapasama? Nga po Diyos lang, ti makaibaga, Papa. Iha. Siguro, nabilang kasta. Kat adan to sa bali nga grukbab kanya. Saan mat nga tadakas no ibawing kon iti sa bali ti panagayat ko? Total, saan nakarod agayat ni Jonas? Gusto ka iha? Ipakitam kan kuana. Asan lang ngay sot lalaki. Masyan ako na di anak ko. Nagayat, iti may sa ama ag alalaki. Ngayon sa bagay, talaga kasta no maminsan na. Nagduduma ti panirigan kan rik na. Kas kada prinsipyo ako nada. Nalabit ni Eloisa ti talaga ngay ayatan ni Jonas. Iti ba ti kinapunlo, ang nagtaod iti nakurapay apamilya. Agam, saan mataday tati pagibasaran no maminsan? Tay kunada nga ron.
Awan binugwan na tao ken awan na ipas ngaya nagbado. Gusto ti ko na ni Munig. No talaga ang awan latta ti mauray na ken Jonas. Kita na sa bali nga grayo ken kuana. Ken magustuhan na. Ibaw ing nalangan tirik nana. Hello? Oh, Mr. Ong, nakaawag ka mat. Anyat madamag? Anya, subagladan na kiti order ko? Kasta ka di. Oh, awan parikot dita, Mr. Ong. Nakasagana ka na iti kwartak. Ibagam lang no kaano, ngagsarak ta. Oh? Oh, sige. Kastapay garon. Bye. Tikit di pagkwartak ti sangwat. Sana bali, tadi pa Lamer Solomon ti mayorita. Tunya, gumay ka ba? Apay ka di, madam. Anya ti paarami jo kanya. Ayabam man ni Dawal, aday bagak kan kuana. Wan, madam. Mabiit laang. Anya ka no ti pagkanakan niya? Saan namat nga yung baga? Mapankaan iti ayan na. Well, sige, mapangkalatan. Sumarunuak. Agawaam nga raw. Ako ngut tumanan. Huwag ka di. Danag mo na yan. Sige makaamu. Mabit lang. Tunyang my loves. May labs ka dyan. Anya manat? Inaldaw. Pumimpindas ka. Anya? Una. Kita dadamag namin in love aking ka, my loves. Ato na amin. Pudot lat paginday ta. Idigos mo lang awanan. Agsagana kayo, Dawal. Abay, madam. Ada ka di kalabang katipak ni mi manang. Awan. Adala sumang puta kargamento manipod kan Mr. Ong. Kasta ka di. Anya da ja kargamento. Nagduduma. Kang runan ti gadgets. Electronics, madam. Wan. Awagak tay kontak ko a buyer. Sige, madam. Bagay lang, nukaan masubang ba? Urayak ti awag ni Mr. Ong. Sige, madam. Kasanuntong atan mo sa anin na ni Mayor Solomon di Mayor di San Mariano. Anya kumano sa anan nga iso ti Mayor kan asino kuma? Kasanon no ni Don Gonzalo. Anya? Bueno saan? Ni Councilor Eloisa de la Cruz. Advance law na itapanunot mo, Dawal. Ngam no dumteng to ti panawan nga kandidato ni Eloy sa kas Mayor. Labanak. Bakit kayong tunayan, madam, no dumteng dayta? Kaya kalat-lata kanton ni Eloisa. Adda ka di. Mabalinan ti kinalatak na kontra iti bala, Dawal. Anya? Saan nyo ka di akabala na patayin? Ay, nastriksa na talaga di sa ero ti utik yung madam. Ultimo naging mga tao kat papapatayo. Paikid din na saan isot bangan iti dalan ko. Anya? Sa bagay, sana ko na mas daw, madam. Takas tamo tar aramidan nyo. Kumaron sa manantigin na sa ero ti panunot na aton yang. Apay manan? San mo na dabagan? Tamangan na makiktot ka lang. Anya? No maminsan, kasla kayat kontagi kata driver bodyguard ni madam. Inong tan kakadimanan? San mo gede? San nangar aramidin kanyak ti kasta ata. Amuna no siya ti mapasaktan. Saan ko agabuteng ni Madam Candida?
Anya ngamin ayat ipapaaramid namanan kada kayo. At kanu sa batin may akargamento. Kasta? Nimawan parikot iti dayta. Nimada sa bali ngimbaga na kanyak tunyang. Anya dayta? Saan mo kadi may baga kanya? Saan? Ang mga may baga di sa bali. Apay, awan pa nagtalag mo kanya? Saan nga iti dayta? Imbak-wakirat ka ngamin numaminsan. Ang mga may storyam di sa bali kat narikatan. Anya? Hanggang sa bagay. Awan ba't kita di parikot? Ngam na sa isaya at madlakit di na may danon iti masaknan. Tapna mo na di aganat. Anya ngamin dayta, tagparikot kalaunay. Ni Madam Candida. Adada ka sa panggap na kin Eloisa no bilang tagkandidatong to kano para mayor. Anya? Nunaskan ka no papapatay na ramitin na to niyang may labs. Anya dayta? Kalabanan na! Nadi kina mayor, kat nunas ka na mapukaw, iti dalan na oray papatayan na. Aramitin na. Takusan? Nastra ka talaga ti sa iro, di utak na. Ay, talagang sang awanin namnaman. Ang mapasubli ti relasyon mi ken Eloisa. Ada yung tinagteng na. Kat namin anon anay baga na kanya. Lipatan min tinagupad a relasyon mi iti. Orno sa klaangan ti maipapan kada kami kinimunik. Tangay nagkasar kamin. Ang balid nga ta dito'y pagilyan tayo di akasar mi. No bilang man. Mabalin mo't awaswasan babaan iti divorce iti Amerika. Ngam talaga kadi adi agbaliw tiriknak kan kuana. Nga agpatinggalaan kas nasingad agayam. Wan. Kasta ti marikrik na kenkwana ita. Angam, saan ko mat amaawatan no daduma? Kasla, anya da ito eh. Inumakman kit di. Agsisimparat ti sumsumrak iti panunot ko. Tuyan ti papaalayo abaso kan ice cube, senyorita. Agyaman na to niyang. Amangan numalabsam manin, senyorito. Saan anasaya at iti salon at tita? Agyaman na kiti palagip to niyang. Ano, di nakpakadanagan. Kat, anya nga ti kayat yu apulutan. Anya ka diti mabali na pulutan. Agprito ka man iti karni dita to niyang. Kan ayabam ni dawal. Isuman ti kasangot. Danggayan nakdawal. Ewan na. Ngimni. At dan sakit diramba ka ma. Awan. Kaya't ko lang ti agrelax. Anya? Pangyaw awan kadagiti agsasamu sa maparikot. O sige, tumagay kalat ta. Urayan ta ti pinalutok kinito niyang apulutan ta. Oh. Sige, sige. Oops, uston. Apo, naglamoy ito na lumabas iti karabakom. Anya ka diti parikot mo ayat, parang nakatulong ha. Numay pa iti panagbiag. Awan. Kan oray kaskasan no. Nagkapya kami matan kan mami. Nasayat no kasta. Nupay, saan nalata maklon ti amin. Oray man awan kami. Saan na kuman ariribukan pa ni Eloisa.
Tawan mo't dakas nga aramidin jay tao. Kinabot mo na. Uray, boss ko ni madam. May bagaklat na di kahit kung may bagaking kuha na kastal ka na. Dawal, Uray, nababakla ang makuna. No may dilikan kuha na. At damat dagiti ka panunuta ka makita kapag imbagan na, Jonas. oh, agyaman ak no kasta. Kadadamot dagiti dinggan na. Ngam no may papan ka na kayo ka ni Loisa at mapagsaritaan. As lagpas gar nga ikan nga ampo ako na da. Ang, saan tayo ama ibagat itaray ti biyag dawal? Wan, adda ka iti nga to ita. Ngamkas iti pilid. Agpusipos ti taray ti biyag. Amang ano inton madamdama, kat adda ka ni ti baba. Puno na ita. San mo pa may baga? At imamig mo at tao kat nangat nga tonton ngam sika. Kas kumakin Eloisa. Oh, asino ti mangipagarop? Amagteng na ti ayan na ita. Ken san tayo may baga, Jonas? Anangat nga to winod adayon ba iti madanon na. Podno da ita dawal. Magkikita kamin. At iti magteng ni Eloisa mo sa yata na lakit di. Ket awan makapanunot. Iti dakas ken kwana. Adaw ti mangibagbaga nga adayaw ti magteng ti anak kaw iti tayak ti politika. Ay, angam no siyak. Undas kumanday tan anak teng na. Tanong umato ay. Amang ano day tan tugit day ti pakaisagmakan na. Nang runa kadagiti makabalubal na iti politika. Ngam, nupay kasta. Dakkel unay ti pagyamanak. Tanukas kasanaw. Makadwa na dagiti makuna abangulan. Ken impluensya daw a politikaw. Kas kada Mayor Solomon. Ken Bisi Mayor Gonzalaw. Ket babaan matlaang dayta ken mudeg. Hanggang mas daawak at talaga ken munek. Aggayabdan iti hustaw ken Eloisa. Sa nagdakal tinaitulong na iti kampanya. Ket no ni Eloisa ti makuna akainagaw na iti puso ni Jonas. Ay, jak amaw. Nakakaskas daaw talaga. Nyaman ti pagbarbartikan ni Jonasan. Kadwa na pa ni Dawal. Inayaban namat madam. Iso aday day. Agin inom day ti harndeng. Adda ko may bagak ni Dawal. Ayabak ka day madam. Saanin, inton bigatan. Ang mga nabartikan. Day talaeng may kadwan a botelya day sangsang munda. Agkasampay day taan na inumdan. Kaslamat saan da mabarbartek madam. Adda ka di mo't uminom iti ara ka sana mabartak. No ni Dawal, sanay nga aginom iti nasangar madam. Nila ang senyorito ti saan unay. Naglaka a mapartag. Iso nga rod. Mas dawak na nyaman ang ti pagbarbartikan na. Saan ko lang nga amo Ngam ko na namot apangkat lang iti samsamuyang na. Adula amin dayta. Sana makatulong ti ara ka bang sulbar iti parikot. Unmat madam. Mabalin amalipatan bayat anabartik ka. Ngam addan tumanan no mausawan ka. Adawag ko tinya. Sige, ditakan. Wan madam. Ay bandak lang no adda pa aramid yung kanya. Ay. Saan lang nga amo ni madam? Isutin na tarimos mo sak itay at taapik dadawal ken Jonas itay impang ko ti pulutan da. Ngam tinay baga kanyak ni Dawal may papan ken Eloisa.
no bilang kandidaton to para mayor. Dakas ka no ti plano ni madam nga aramidin na kini Eloisa. Jesus, kasta ka di talaga katakas ni Dunya Candida. Oh, sige, Mr. Ong. Agyaman na kiti pa kaamom. Wan, saan ka nagtanag? Awan bolilya so da ito'y. Adda mabalinta pagkinawan iti protection kan bayabay dagiti tao. Tapno sigurado nga awan pariko iti kargamento. Wan, Mr. Ong. Wan ko napigsa ti kaputak ni Mayor Solomon. Sige nga, Rodan. Bye. Ay, nalpas kan, Mayor Solomon. Di napadpadaso na lukwan. Tairaman ka nung malipitak. Kat, di may papahan iti posible. Apa nagmayor to day chay nga Eloisa. No pa'y mabayag pa'y dayta. Sisa ka na akiti husto. Kalaban ito iti eleksyon. Ngam no mariknak ama abakak. Nalakan to lang dayta tada kwartak. Mangtang tanak to iti magpatay kan kwanak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agininom ka di pa da Jonas kandawal to niya. Ay, saanan madam? Ngam na pa ni senyorito iti servants quarter ni Dawal. Anya pa'y lahat kinaramin na ijay. Di pa'y lakit na paniti kwarto na? Saan ko nga mo Sige, mapana ko niti silit ko. Owen madam. Ay, nakainom da. Kat amang ano anyala di tantimbag pagka ni Dawal ka ni Jonas. Amang ano na ibaganan ti may papahan iti illegal na negosyo. Jonas, ano dagitisan mo nga mo ken mamim? Anya dagita, Dawal. San ko amay baga sa gasa? Ngam kasayatan no si kamis mo ti makatuktal. Anya? Nabayaga ko ngagpapayang ko na. San ko kaya amay sakmak? Agyaman na, Dawal. Ngam ni matlamadam ti mangisagsagmak iti pagina. Anya? Kaya mo ngay ayat yung pailang ni Eloisa. Inayat mo ng orasanan at dakawita. Kahit mo kating at ataka sa mapasama kang kwa na. Saan, Dawal? Nagbalin na pa sa tibiyag ko ni Eloisa. Kat saan ko akayat nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Maselpan man, wano saan ti ginupad ni mami nga ayat mi. Masaya itong kasta. Masaya tatao ni Eloisa. Iso sa laknipan ko mga Jonas. Dawal, oresan mo nga ibaga kasta ti aramitag. Kasi tinakunag. Ang mga namakarami diti pa kay kurso nga namatlaan. Kat nalalaw ton, namakaamiris. Antuyan ti kapin, senyoritaw. Agyaman na, Tonyang. Ang Jonas ko namlatan kanyak. Anya? Saan ko akayat ti kastan nga awag mo kanyak? Agpapada tayo laang. Iti matang ti Diyos, awan na baknang. Uno na kurapay. Amang ano, tanak ni madam no birngasan ka. Ibagam. Asyak ti nang ibaga. Iso panagtayaw ko laang magkas amaw. No, anya ti imbagak. Aramidam, Tonyang. No, kahit mo agkadwata. Iso
Nagyaman nak. Nabayag ka din na simrak ni mami iti silid na. Itay pa'y Agong ungat ka di manan. Gapo iti panaginom mi kindawal. Kaslakas tanga raw. Saan akin nasukir da ito'y kas anak to niyang. Ngam uray anyat aramidan ni mami. Saan nakon ama pasurot iti kayat na. Mas taawak kadag itimbagbagan ni Jonas kanya. Apay atinan kaya't ti maawagan iti senyorita. Ito niya. Itimplanak na iti kaping my loves. Naglaing kamot tandawal. Kaslamat si kanti amo. Saan ka ka din nga sa ubay? Lailok mo't laking kanayran. Anya kumaga pa. Gusto niya my loves. In love ako sa'yo. Uy na, bartek mo lang na ita. Saan? Sige na. Alright ni nakay. Ayatan. Ay, itimplanak mo na. Kansan ka mismis mo. Talumahat ka. Anya? Urayak may suot ka, napintas ka mata, my loves. Ngala, wanan. Itimplaan kan iti kapim, tapno makapanaw kan ditoy. Mapan ka matan maturog kan agdigos, tapno mausawan ka, kat saan laat tila kumpurmit ibagbagam. Ayan yan. Iturog mo la dahi taray bagbagam kan marikirik nam. Inton makariin ka kunak manan, awanan dahi ta. Nagdakkel, ti nagbalbaliwanan ti anak ko iti kasasaan na. Natibkeran. Saan na nakas itay? Ngam, pagyamanak langan, tanap akong babalata. Sigaon kin sila. Inal daw ka na nga ado ti mapan iti opisina na iti munisipyaw. Ay, sapay la ko ma. Damaakam na dagiti pagrebengan na kas opisyal iti ilay. Tapno, saan na amadismaya dagiti nangibotos ken kuana. Ken sapay la ko ma. Tasar dengan metan ni Donya Candida. Ambaw, anak ikapyan da Mayor Solomon. Itilakset ti kinapudnaw. Ani bodek ti kainagaw na ken Jonas. Ay, nagkarikanyak ti anak ka. Nga awanen apulaws ti plano na ama kasinobyan ken Jonas. Amaw, anoan niya ti imbagana. Takderan na. Sa di naman ti pabana mo ni Kiha. Mapana kiti opisina ni Councilor Eloisa, Papa? Talaga kay kayat mo pagpalabasan iti oras si Jay ngam iti opisina. Sorry, Papa. Namang adang aming programa na kayat ko tulungan. Suggestion ko dahi, Jay, Papa. Oo, anya day ta. Di kayo danag. May credit kayo matlangi, Jay. Niya? Malaksit iti program ti national government para kadagiti single parents. Sa bali lang ti bukod ng initiative. Ano, bukod mi, kunak man layangan. Talaga iha? Uwan, Papa. Malaksit iti awatan da manipod iti gobyerno. Tumulong kami kadakwana no kasano ang maadaan da iti livelihood. Tapno dapat panggedanda. Di dalata na uray iti ayuda. Nagpintasan mo ni Iha. Uwan, Papa. Malaksit iti scholarship para kadagiti nakurapay nagtutubo. Asaan ang makabagal asumrek iti pagadalan. Ngam nasaririt da. Tulungan mi da. Kada kita programa ni Eloisa. Kita pa lang ibagbaga ko niya. At dayo ti magteng na iti tayak ti politika. Nasakit ti ulo ka. Kunak asumra ka kiti opisina ni mamita. Ay, saan asumina iti panunot ko? Tinaibagan ni Dawal iti rabi.
adda ka di madingar aramidan ni Mami. Saan lang amin akayat ni Dawal nga ibuksila. Bumangon na kit sa agsyawarak ka nagkape. Medyo naimasan mi kin Dawal ti uminom. Kan nagis istorya. Tuyan ti kapin, senyorito. Ay, stay Jonas. Agyaman akton yan. Ni Mami, rimuaran. Saan pa yung naladaw nga ro dita. Mapana ka di opisina ton yan. Wow! Mayat ah. Isot kayat ni Matan. Tulungan kadagiti negosyo yaw. Wan, kan adda kayat ko atakwatan. Ha? Adda ngamin na ibaga kanyak ni Dawal. Imbaga ni Jonas na itakan ka? Wan. Ano nga ngamin timbag pagam kinkwa na ah. Awan. May bagak lang. Paligiwan natin ha. Tama nga makaramit ni marami ti pakaisakmakan. Anya? Ano ti turungan ti mga kang runan ti may papan ka ni Luisa. Ay wan. Ada na ibagam kanyak may papan iti dayta. Kabisadok ni madam. Manya timbaga na ramidan na. Nang runan lapay titikat ng ramidan. Apay nga na pagpupudutan na pailang ni Eloisa. Saan nang runa kaya nga umasinso di raw? Adda ka di mo't kasta. Pakabasulan di tao nung umataw nung umasinsaw. Ato ti kasta ito niya. Saan na kaya nga umasinso ni Luisa? Tama nga no isudan tumatlang kin Jonas na katuloyan. Yun lang. Saan tayo amay baga? No, pa yung baga kanyak ni Jonas si Tirabi. Talaga ka no asan na kaya ito ni Luisa ang nagsindupihan da. Kaya't nakalong-ngornosan da. Di may papan kadakwada kan mo ni. Sumrag ka no matiti opisina yung madam. Nasaya at nukastaton yang. Saan ka makasapa ama pa ni opisina at ada kasi narak mi ni Dawal. Iso Nasaya at matnutulungan ak ni Jonas. Wan madam. Ngamiti sumrag kiti niti sa pali akumpanya. Husto ka. Ay, dahil tati may sa pakasurunak kan kuana. Sige to niya. Mapada kon, tadya kaya at amaladladawak ngamti kasi narak mi ije nagtutulagan mi. Oh, Sus! San mo lang nga amo madam? Numatuktalan ni Jonas ti madingar aramidem. San ko lang nga amo? Noan niya ti mapasamak kada kayo nga akin na. Napintas dagiti apropos ordinance nga naramid ni Councilor Eloisa. Maingitan ti panangipatungpal iti panagtax dagiti amin na business establishment ito ili ti San Mariano. Iti gastado makkel ti revenue. Itadda may paaya pondo kadagiti dadduma a proyekto ti municipal government. Nabit pa ilang nga nagtugaw kas konsyal. Nga madoon dagiti purpose ordinansa na ipasama. At damot ang dagiti aproba ni di council. Katsiyak lagan di bang perma. Nalaing. Masiri ba talaga? Kaya't na dumakal di local revenue. Magustuhan na ito eh. Masapul ka no nga da may patungpal at tax mapping. Ganito yamamuan. No asino dagiti agtatax a husto kadagiti adda negosyo na. Nagmanwad na kay di opisina ni Councilor Eloisa. Nagdapo ka dyan, papa. Namawan, adda ka no dagiti ka meeting na. Amo, believe ka talaga keng kuwan. Apay, papa. Katog tugaw na nuararigan.
Kaano lang nga nagasyom o iti opisina na kas counselor. Nga madon na iti na ipasana agakat kan propose ordinance iti konsiho. Kasta ka di? At iwan na pa nagiti na dumasigo na konsyal. O, di nasayat. Kaya't na ang umato ti local revenue ti San Mariano. Kaya't nadugtalan, nagtataks mo lang iti usto. Nagiti at da negosyo na dito'y ili tayo. Nasayat no kasta. Ken, san lang nga dayta. At dapat tax mapping nga kahit na maramid. Tapno awan makalisi kadagiti addaan pasdet negosyo. Oo. Napintas. At dapat naramid na proposal ano na scan. At umawat iti pundo manipod iti national government kat aramidan mi. Anyamat dayta, papa. Siyempre, babaan ka na itulong ko. Kaya't na ang mapaparo ti balay ti ili. Agraman pan nakapapintas ti merkado publiko. Tapno maawis na git investors wenno negosyante. Wow, ha? Nagpinta sa plano. Pwede ha. Kaya't ko dayta panggap. Tadayaw kung tumad lang dayta kas outgoing mayor no mapabaro ti balay ti ili. San ka di? Gusto kayo, papa. Agbati a legacy kas nabayagan nag-mayor iti San Mariano. No, agtultuloy ti kinasaya ti panagserbi ni Eloisa. Pudno ti ko na ni papa kan ti kaduan. Adayo ti magteng na. Kat dumteng to ti altaw. Amakigtutlaan na ni Doña Candida. Itinagtungpalan ti iroroman na tao. Nakamirisak matan. Saan matatay papaya si sikaro din ako nata. Tapno idildil ko latan ti bagik iti tao. Apulos mat adi mangayat kanyak. Gusto. Apay kami nga idildil ko ti bagik ni Jonas. Tilaan dakas na. Nakabababan ti reputasyon ko iti imatang ni Jonas kapu kadag iti aramid ko. Nasakit nga awatan di kinapot na. Nang runak at pulos, adi na matinikan iti importansya. Itilikodan ti impakita kan kwa na. Akinapot no nga kaya. Nagserbiak akas takapo. Oh my God! Sa narumpang kay Chaya na pasamak. Imbabakit Diyos to ti dayaw ko. Sana ba ni? Ikarigatag, di makarecover. Sana nagpaatipan, iti panagayat ko kini Jonas, awan mutlat si Ribina. Kasari atan no awate kong ti kinapudno kat ag-move unak. Ita, siya kong timangikalikagom iti diborsyo mi. Tap nagpada kami anawaya. Ni Monique dito eh. Hello, Monique? Hello? Agyaman nagtasinong batang ti awag ko, best friend. Ha? Mabalinta ka diti agskita, katagsarita tayo di personal. Sure. Sa dino, kan ka ano? Iton free time mo? Siyempre ka na kami niti opisina yung kunan ni Tonya. Uwan. Mabalin nga inton malpas ti office hour. Iti may sa Chinese Seafoods a restaurant. Sige. Akita tantay, Chay. Bye. Bye. Oh. Anya nga tati pagsaritaan mi. Anya ti kahit asawon ti panangawag na kanyak iti best friend. Makisinara ka manan kan Jonas ko nam. Wen, papa? Ada ngamin kayat ko pagsaritaan ni. May bapan kada kayo. Yes, papa. Kayat ko. Ama tuluyan ti kayat na mapasamak. Ag-divorce kami. Anya? Yes, papa. Total, awan matlat sirbi day chaya kalaysa. Sigurado kay ti data? Wen, papa. Katulungan ta ko, ma. Oray katadaman gayam yung abogado iti Amerika.
Gusto ka diti pa nagdangag ko, iha. Yes, Papa. Ah, Aging kay ti saan ang kamakisina ka ni Jonas? Saan ang ka makamove on? Panahon mat nga tan, tapno lipate ko ni Jonas. tilang makunagi, ha. Siguradwam, tiriknam. Wan, apikit di ngamin nga idaldal ko lata tibagik iti tao. Apulos mat adi mangayat kanyak. Ah, Guston ti sakripisyo nga impaay ko kanikwana. Idinagdan na kami iti Amerika. kabaalam nga tangawatan, di ba nakabay mo kang kwan? Idi pailangan, Papa. Kaslaimpay mo, tiwaywayan at tapno subiyan na ni Eloisa. Kasta tinamnamaan ni Jonas, Papa. Nga magtalaka kitimbagbaga kanyak ni Eloisa. Munik, Saan ba't nga kasta ti kinamag ni Eloisa? Asublian na ti lalaki, adi man lapulos nang ilaban iti ayan-ayat da. awan, tadi nangarami di ti adlang, tapno may laban na ken kandidat ti relasyon da di kan Eloisa. Saan lang nga data, Papa? No talaga nga'y ayatin na ni Eloisa. Di na kumain tulog. Di na kumain kasar. Saan ko kumain napilit anang ikasar kanya kaya Amerika? Iso na lupoy ni Jonas, Papa. Pasurot iti inana. Wan, pabor kanyak ti kasya iti ngam. Awan mat gayam serbi ti amin. Tauray saan ko maasyak ti ayatin na. Inrupir na latta ko ma. Di pa nagayat na kini Eloisa. Saan ko mga manukot anang ikalay sa kanya? Kat, saan mat nga ron? Nagtalinaad, apas pasurot iti inana. Naglamang iti pandiling ni Doña Candida, mami na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Agyaman na, tapinat gam ti awis, so nakid daw ko, Jonas. Sorry Nakaununa ka dimteng dito Awanan yaman na. Sana pa'y mata na bayag. Adapin ngamin imbilin ko iti sekretary. Okay, awan parikot. Tinapatag, pinatgam tikit daw ko. Anya ka di tinapatag a pagsaritaan ta. Nagsaritanin kan papa na ito Kaya't ko sawan, naibagakon kan ko na ti planok. Kat, adda ka no kanya, no anya ti kayat ko. Tasyak mat ti masiknan. Anya ka di dayta. Nawagan ng tigayim ng abogado kan judge si Amerika. May papanit ti dayto apanan. Abogado kan judge? When? Mangipila kami na niti divorce kontra kan ka, Jonas. Anya? Total, awan matlas sirbi day di akalay sana pasamak iti di Amerika. Siyak matlan, di akin pagayatan iti day di saan ka di. Katap na nawayakan, kan nawayak matan, day tati kasayaatan ama aramin. Saan ka di, Jonas? Monique. Kalpasan day ta, nawayak ton, kan nawayakan tumatan. Nalabit. Naikari ti kastoy a pagbanangan ti amin. Iso nga orayam ti sumangpot nga ipatulod da a formas. Apirmaan tang agpadpada. Kalpasan na. No kasapulan nga agparang ta ijay. Mapanta. Okay? Kat... No pa'y kastanton ti mapasamak. I'm looking forward nga agtalinad tulat ako ma. Di pa nagayam ta. Okay? Mayor Solomon. Donya Candida, ibagaking ka na ito itapno mamwam. Tasaan ko nga mo no ibaganto ni Jonas ken ka. Anya dayta. Nakaikandangan ti anak ko, makidiborsen ken ni Jonas. Divorce? Wan, kaya't nan amawaswas ti kasartay ni Amerika.
Nauman di anak ko magkamkama di timaag nga anak mo. Ah, Kan sana nagbinto di anak ko, iti pangadeng na. Tadi kadromwar nga graraman launa yan, iti lalaki. Sige, bye. divorce. Wah, anyaman da ito yan. Oh, Ma'am Monique. Ada kagayam dito opisina ni Innocent Counselor Wan, abay, di na kita makita, Manong Lito. Sus, anya kita saanan nga eh. Uray man kat di inoras nga ada ka ditoy. Maragsa ka na Anya? Ulbod ti lalaki amang ibaga. Adi makayawan ken ka. Oo na yan. Repod no ti kinunak, Ma'am Monique. Oops. Mabalin ka di nakawagan iti ma'am. Saan na ka, maestra? Anya? Nasamsamitan din kag maawagan naglatan itinakan ko amoni. Ang anak na kati mayor ti ili tayo. Kat may saklangan ano mo a driver. Awan makunaan ano mo, basta nadayaw ka nadalos. Anya? Sana day ti pagibasaran iti kinaimbak ti may sata o Manolito. At day ti kaunggan ti pud na kinasaya at ti may sata o. Kas kini Counselor Eloisa. Nasayaat ka na pakumbaba ka, Monique. Baknang, napintas, nasingpet, napakumbaba. Saan naksapay unang yam amo Manolito? Spoiled ka ni Papa. Anya man nakayat ko, maitad kan magunod ko. Awan pa'y kinayat ko ajak nagunod iti kalabas. Impampanakil ko ti kasasahad mi iti tiyak. Ngam, amom, naamiris ko, abidot amin dagijay. Kat, dayta di at aturat. Wow! Nagsayaaten? San gaya marumbang nga ipagtangsit ti adda kada tayo? Kaanya man nga oras, mapukaw kada tayo dayta. Alam, Jonas! Arak manan ta sinangom. Nagsangpat ang malanta ginom. No sumangpat dadawal. Ibagam nga ginom kami ton yan. Ibagak ang mga no agungat ni mata. Awan kanya kitang day taungat-ungat. Basta tong palam ti imbagak. Iso At dalaan kayat ko arambakan ton yan. Anya? Ay, apay. Nagsinubian kayo kadin ken Eloisa? Counselor Eloisa kunak ko ma? Saan? Anya nga raw? Ag-divorce kami kin Monique. Anya? Kaya tasawan day ta. Nawaya akton. Awanin makaigawid kanyak ang mga aramanan kin Eloisa. Di mat ko na matinan kaya't nagsinubian kayo? Wan, ang aramidak ti amin na kabala. Tapno masilpuan tinagupad a relasyon mi, Tonyang. Anya ti kinuna ni Jonas. Hindi bagam keng kwa na makidivorce kan keng kwa na. Sana nagsasaw, Papa. Ngam, nakitak. Nakigtot. Kasta ka di. San ko nga mo, no? Naragsakan, no ano anya. Panag ko na agad naragsakan. Hindi kasta. Nawayan ka ni Eloisa. Adakan ko anang dayta, Papa. Ngam jak lapat yan, ama silpuan pa'y tinagupad a relasyon da, kan ni Eloisa. Saan mo lang nga may bagay ha? Papa, sa baliitan ni Eloisa. Panag ko na, sana maag nga agaya ti tinalupoy a lalaki. Nga ta? Uwan, Papa. Naiba ka na kanyak netan. Mama's boy ni Jonas. No niya ti ibagati inana, sursurutan na natan. Sa bagay. Awan bukod na a desisyon. Katay ka tinagkunaan ni Eloisa. Ana say saya at laangan no saan kuma anaglawaan kan kwa na. Sakbay ang mabartek ka, Jonas. Agsarita tapay. May papanitian niya, Mami. Pudno ka di, timbaga kanyak ni Mayor Solomon.
Ah, nga niya. Nga ag-divorce kayon ka ni Monique? Wan, nagsarita kami matan kan Monique. Kat, maragsakan ka, tanawayakan. Mami, saan ko nga iayatan ni Monique? Kat naragsak ka ita, tanawayakan agsubli ka ni Eloisa. Namin nagsarita kami kini Eloisa. Impatang na, adinan kayat aselpon ti ginupudyo a relasyon mi. Ngam. Anya, Aramidak amin na kabalak. Tapno agsinobyan kami. kinamaag day takunam. Panagkunam ka dikat, ipalubos ko day ta nga uray pa'y maysan nga opisyal, itiili tayo day jaya babae. Saan da ka madiktaran itan, mami? Kasta. Adda akon iti husto nga edad. Ikandak matan iti waya-waya. Amang ikadeng iti para kanyak. No sa bali abanag sige aramidam ti kayat mo. Ngam no may papan ka ni Eloisa, saan ako manugot nga urayan niya't mapaspasamak. Nga uray, kay papananti panagaramid yo iti dakas kasta kadi. Tinungpadak, mami. Anyak pa nagkitkitam kanya kainam, daka sa katao? Awan imbaga kakasta, mami. Ngam no makaaramid kayo iti pakaikursungan yung matlaan iti udina. Saan ko nga amon asaritaan? Amangan no saan kay ton abigbigan nga inak. Maag! Lading itak no nasa ukday ta, mami. Ngam laglagi pa nyo. Anyaman anabungsot ako nada. Sumngaw. Kat sumngaw. Anyat na pasamak na tinungpana ka ni Madam Jonas. Pinalagi paklaang. Adida ko maagar-aramid iti pakaikursungan da. Tana ko na kanyak. Nga urayan niya ti mapaspasamak. Di nang tulat takayat ni Eloisa. Talaga timangkan ti san na panangayat ka ni Eloisa. Iti imbaga na kanyak ti kasjay. Naibagak nga uray kay papanan ti panangaramid na iti dagas. Kat ditan atinong panak dawal. Tilang makunak. Mabali na kas dyan tinaramid na kan ka. Tapno may lemeng na lang ti madi nga ramid na. Dawal. Amok nga ado ti amom may papan kini mami. Tasikat ti driver na. Kanamok. Asikapay ti talken na kadagiti transaction na. Mabalin ka di nga ibagam amin kanya. Anya? Wan, Mr. Ong. Si, agsarak tangarodan. Bye. Tunyang! Tunyang! Madam! Mapan mo'y bagakan ni Dawal kay sagana na tilugan, tada papanan mi. Wan, madam. Ayan na ya. Agsarsarita damat itay kini Senyorito Jonas, madam. Agtingnay kan. Wan, madam. Kanayon mo ti panagsarita na Dawal ken Jonas. Anya launa iti pagsarsaritaan da. Idiretso may ti Chinese Seafoods Restaurant, Dawal. Wan, Madam. Kasi narakta ni Mr. Ong. Sige, Madam. Dawal. Kanayon sakit ti panagsarsarita yo ni Jonas. Adya launa yayati pagsarsaritaan yo. Awan, Madam. Nagduduma at tapik. Mga no ni Eloisa ti pagsarsaritaan yo. No, maminsan. Ken already divorced da, ken Monique. Anyat ko nada. Maraksakan ka dito nawayan ang mga armanan ni Eloisa. Awan mo't, Madam. Wang kanot maramidan na. No dahil tati kayat ni Monique. Ken kahit nakanumat akas tati mapasama. Tawan mo't lang sir-serbe dya kasarda. Maagkit di. Anya pa'y kumatsapulan na kidimonik. Uni ka iha ni Mayor Solomon. Alaga siguro ang awan mo't trik na nakankuana.
Tas napatag ka no lang nga gayim, ti pangibilbilangan nakan mo na Balaagan ka, Dawal. Anya? Anya ti ibalagyo kanyak, ma'am? Saan ka ngagbindot nga istorya ka de Judas? May papan ka dagiti sana na saya at ngararamidan tayo. Mabuding kayo ka na Natural! Kunada nga rin, madam. Ore ka sa pangidulin mo itinabang siksong nga wala ta. Salbag ka. Anak ko na yung ata. Agnanayon na may lamang. When no may limit yun, ti mading araramidin nyo. Apay kitin, no saan mo kay butaktak, ta si ka lang ti makamoy ti amin, Dawal. Sana da kayo matlaang ti mga butaktak. Oray, sana da kami, madam. No saan man natit kao, ti magibutak-tak ako nada. Mabali na ti panawan, winupas pasamak. Dandanitan makadanon. Basta ti bako na ka. Saan kayo ngagpitot ang mga butaktak, ta may ramraman kayo. Good morning, Ma'am Monique. Yes, good morning, Manong Lito. Kaslasan ang good, di hagsapa kita. Oh, apay mat, ma'am. Kasano? Madam ko nam kanyak. Anya? Siyempre. Panagdayaw ko dahil kada kayo. Kinonak matan. Awagan naklatan iti mismo anagan ko. Tapno, close friend. Kasjay. Anya? Sige No, isot ko nam. Amang ano ibagadagat ti makangeg, abastosak. Tasan ko man lang nga amo ti agdayaw iti kaskan ka. No. Taasino ako mamat, no? Adaya na kay dumaak kada kayo? Very humble ka talaga. Amang ano italaan. Mabalin ka di matagkid daw? Sure. Anya data? O sige. Basta ka ba ilak? Basta saan lakit di akis. Anya? Isus, anyan? Rabrabakin ka lang. Kailangan kami na seryoso kan. Mabalin ka di, lito laktamat yan ti awag mo kanya. Tapno, saan na ka lumakay? Ay! Okay. Manong kun kunakmat ngamin kan. O sige, day talaga ayam. Kunak na niya itayan tikid daw. Monique, Yes? talaga ang naggasat ni Jonas kan ka. Pag ko na amat. Well, mabali na, nagasat ko na. Daksang gasat akmat kan ko na. Anya? Pudno ti kinunak. Ngamin, saan na ngayon paayan iti patag ti impaay ko a panagayat kan ko na. Yun lang. Amangan no, damat kurkurang na. Anya? Tabagtit, wano kurang-kurang laan ti saan nga agrokbab kan ka. Oo, nay daytan. Maray awak kada kita may bagbagam. Puno ti bagbaga. Uray pa nga dyan da kurkurang na kat agrokbab kan ka. Agam ni Jonas, palalot kinakurang-kurang na. Anya? Sorry no nakasawa kiti kasjay kontra iti inay, ayas mo launay. Anya ko maita. Awan kami. Manipod naggapu kami di Amerika. Naminduan sa lanag sarita kami. Kasta ka di? Mapilpilitan lang. Wen, napilpilitan lang idimbaga ni Eloy sa ngagkuyok kami. Nasunutan matket di ngam talaga mapilpilitan. Kasjay gayam tinapasamak. Ngam, no addagrayo manankan ka. Aklo na mga ta. Depende. Namagusto ako ay na. Ngam masapo lamamon na. Nga daimon una, nakidin na. Adan na palabas ko. Saan ako na nasinaw? Akas ka dagiti dadtuma. Oh, no talaga nga ayatan na ka. Saan na tinapalabas mo tinapatay? Ayatan na ka. Ngawan kondisyon na ako nada. Maging sino ka man, ako natikanta. Saan ko lang nga mo na dantudong nga kasta nito. Ngam saan ako namang namnama. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkengkan, iti sumarunungayin kami patangatang. Awan pa lang, di ko na ni madam makasinarak na. Talagang sa balbaliw ni Madam Candida. Makadan. Kahit na pa lang tagpabak ng launay. Sa nabali ko manulikal amin na negosyo na. Di ko na. Agnanayon nga tami lamang na timati nga aramidin na. Naturad pala itaga po ta. Nakakaem tingiwat ni Mayor Solomon. Kasanon no sa Balinton ti Mayor. Awanan na. Saan na kanwa kaya't amamuan ni Jonas? Di alam mo. Nga danpakpakaw na nga impormasyon ti anak na. Ket makamudidan. Saan ko pa nang dadal kan madam? Nga maging kay di mabalin. Isardeng na kumanta bakadan. Bakadan gawan nagnakman na. Awan tumat lang ti may tugot na. Asan ikwa na inton matay. Daw mawawag iti landline ko. Hello. Oh, si Kamot Gayam, hepe. Andi At damarin na sarakan na abang ka ti may sa babae. Gan bata pa narama si ti may isang abandonado a lugar. Sinulbagan na. May isang estudyante. Oh, ada ka din suspek, hepe. Hindi Ti boyfriend na ti kang runana suspek. Sige, hepe. Sige, mangtida kiti reward iti makaitodono asino ti pasurot ti sairo nga kinarami di tinayta. Sige, bye. Kunak no awanan ti may warwar sa droga dito San Mariano. Nga magrayra ka di ba dan? Awagak man ni Candida. Iti cellphone ko ti umawagak. Barang sungbatan na. Talagan sa di sumardeng idar aramiden na. Hello, Mayor Solomon. Oh, adalang kayat kong ibagakan mamuam, Donya Candida. Anya na ita. Agtultuloy ka di pa, iti panagiwaras yung ti droga dito San Mariano. Adda ka naman na nasarakan abang ka iti babae, iti may isang abandonado a lugar. Ket maatap ang narames sa pinatay. Anya. Ket sigurado adragadik lang ti makarami di kasjay. Kat, siyak ti tutuan. No awan ko mati may waras sa droga. Awan ko mamat ti drug addict. Saan lang nga dito San Mariano, kanda may laklako at droga. Uray sa dino. Anda ka na kiti sa balya lugar. Amo, di damdamagek nagtultuloy pa na ita negosyong Donya Candida. Isardeng mo kuman, sakbay ang may butak-tak ti aramid mo. Palpalagan na ka din. When? Saan mo agad dating tiyang kutak na may ramraman ka? Pinutod ng linya. Hinitip natin silpon na. Para makita Donya Candida. Sana siya tibot-bot ngam. Tawan ni ebidensya mamangiraman kanya. Saan ko ang malipatan? Panungtong pa ni Madam kan Jonas. Gapula ang itigura na kan Eloisa. Matungta na ba iti anak na? Ay, madayon tinagteng ni Eloisa. Saan na nakas idi? Katulong laan kung kuna ni Madam. Ngam ita, may isan nga opisyal ti ili. Adta na ibaga kanyak ni Dawal. Amangan no agmayor tupay ni Eloisa. Isus! Anya nga ta ti mapasamak no pumunot no dayta. Laisen tupay nga ta ni Madam?
At talintang. Kailugan samat ni Jonas. Apa yan nagsapan? Nagsapa ka man, Jonas. Anyalat oras. Ay, awan ganas kong nagtrabaho to niyan. Anya? Binilin ko lahat ti sekretarya, ang makaan mo niti opisina. Nay, apay. Ada ka di sakit mo? Awan, ang adda ngamin natakwata. Nga anya? Adda illegal a negosyo ni Mami. Anya? Ken, saan ang nakaregister ti daduma a negosyo na? Awan permit na. Ha? Kababain. Imay ti treasurer's office. Kat dayjay. Saan pa nga agbaybayad iti husto abwis ti income na? Anya? Iso akayat ko ang makasarita itinalapat ni Mami. No saan ang masikaso dagitoy? Adda dagiti agsara a business mi. Ni Jonas na ito eh. Hello, Jonas. Naimbag nga oras yaw, Mayor. Kastamat. Adala ko matamagag. Umaya ko matita opisina yo. Nakaawit ak matan itay malagip kayong awagan. Kan aman ko nak no busy kayo. Mabalin mo lang natin umay dito bisina anytime. Sige Mayor. Adala ko madagitik kayat ko ang malawlawagan. No adda knowledge yung kadagitoy. May baba ni diyan niya. May papan kadagiti negosyo mi. Asan ang nakaregister iti munisipyo. Anya? Imay ngamin dagiti taga-treasurer's office. Ang nag-tax mapping. Kahit nadugtalan da, gawan business permit iti duma negosyo ni Mami. Kasta ka di. Yun na ito yung resolution ni Loisa. Sana ngawin ka na kita, Jonas iho. Kuha ngamin Mayor. Kababain. Saan ko nga mo nga dadagiti negosyo ni Mami nga unregistered? Damagam kang wana. Awan amo ka na kita. Sige, agyaman ak Mayor. Awanan yaman na. Bye. Bye. Nalpas kan dunya kandida. Saan tulangan na dagiti sana nakarehistro ang negosyong ti madugtalan da. Oray ti kinadagkwen kan smuggling kwen mo. Di ka kadimang rabrabak, Lito? Away sa nakiti dinner? Uwan, ngunik. May kari-kari ti awis ko? Apay ti dinasaan. Agyaman nak. Bakit dayawak launay ang makasango ka iti dinner? Anyan? Asino ang klao na yan? Siyempre, anak na kati Mayor. Napintas kan nasingpat pa. Sobra day na panangidaya mo kanya ka dito. Pudno mati ko naksaan ka di. Awawisik ni Councilor. Nga mada kanumat dinner meeting na. Adan sa kano ti personal secretary ti congressman. Tapag saritaan dati proposal. May papaniti pan nakapapintas kan pan nakasukat ti merkado publiko. Juan, iso ti akin kakati ti dayta. Saan lang ti merkado publiko? At dapat yung resolution da nakagtang di palasyo ti Malacanang. Ngagkid daw iti pundo para ti pan nakasukat ti balay ti ili. Wen, nasa una mat kanyak dayta. Kaya't ama nga numapanda ka no kada mayor di palasyo. Talaga mapangnamnamaan ti kasinsin mo. Wen, kaya't nagsayat ko man. No dumteng ti aldaw nga iso ti agbalin a mayor. Mapasamak to dayta dito. Ngamin, kaya't ni papangay sunto ti sumublat kadakwada ken Ninong Gonzalo. Nagsayatan no kasta. No dumteng tumanday ta, kaya't kasta ti mapasamak. Saan nga rod nga adayo nga agmayor ni Insan Eloisa? Mangirwar ka man iti arak iti istante ton yan. Ken, agluto ka man iti pulutan. Apay ka di manan? Ada ka di manan parikot mo? Saan ka kuman nga agdamag ton yan? Uminumak. Kabayatan ti pananguray ko kun Mami. Masapol ang makapaglinawag kami. Anya? Aran ton yan. Tungpalan akon. Yagmunti daw dawata.
Mga no aga pa kayo manan, senyorito. Jonas. Uray aga pa kami. Anya? Saan ko ang magustuhan dagiti na makton niya? Mabainan. Kun amang ano saan lang adagi jay ti matingar aramida ni mami. Anya nga min ti inararamid ni madam. Amok nga dapay ton niya. Saan lang akayat ni Dawel ti mangibaga kanya. Hala! Ni Dawal? Isot driver na. Ket amok. Nga ado ti ammo na may papanken mami. Simangpet kayaon kan kasinsinmaw. Hanggang nagsukat ka manan, kalpasan anak ka-shower ka baraw. Wan uncle. Adda pagnak. Anya, ay kan sa dinaw. Kan, day. Hindi gusto mo sapay ti bangbanglaw. Ay, saan ba ta, uncle? Adan sakit di ti armam barok Awan uncle. Andalaan ka daw ka mang rabi itirwar. Hindi sumit laang nga isaw. Adar armam. Saan naman ako nang arugan, uncle? Kaya't ko lang ti makisindingat kan ko, ana. Ay kat iso ang mabalen ang maamuan no asinaw. Awan na. Amok na ibagang tumot lang ni San Eloisa. Asino nga ben ti edit mo. Ni Monique, uncle. Ni Bunay. Awan, uncle. Ti anak ni Mayor Solomon. Saus, naglukon dayjay alitaw. Noan niya lati mapampanunot ng aramidan. Kitno agasawa da Jonas ken Munay. I-date na? Mangandan sa kanaw iti may saan nalatak a restaurant ijay capital city. Ay, isapsapol nan samot ti bagina iti pakaisagmakan na. Amo nga ta ni Eloisa daytaw. Ay, tinasayaat. Damaagag tuman ken kuana. Amakan no, maamuan ni Mayor Solomon ket pakabil na pa inilitaw. Oh, nakarubuat ka ba diha? Man, Papa? Ada ka date ko. Onyo? Rabak ko lang, Papa. Oh, Nanangawis ka niya para iti dinner. Isang pagustok man. oh sige. Agandal kay ha. Masapol mo ka ni ti bodyguard? Saanan, Papa? Awan man ka tatagaramit iti dakas kanya. Oh, san mo lang mo? No problem. Saan nakmat ka tabaybayan ni Lito? Lito? Man, Papa? Ti driver ni Councilor Eloisa. Di kasinsin na. Andi May salang nga driver, di kadwa mamangrabi iti restaurant. Oops, Papa. Don't say bad words. Anya? Uri na ko na driver lang ni Lito. Amo ka natak na. Kan saan nga amboy akas kini Jonas. Oh, Isuday jahay ni Lito, Papa. Sige, mabayong. nagandad ka iha. Nanay. Sintun na ka dun sa akin May salang nga driver ti mag-date iti anak ko. Di na kunaan. May salang nga driver ti pangisukatan na ken Jonas. Na nakalukuan na ita, Jonas. Arak madagta sagsagwag. Tanyang. Kaya ba man ni Dawal taginom kami? Wah, Alan, Saan, kaya ba? Tunyang? Umano ka dito kaya't ko akasarita to anak ko. uwan madam. Ita, anyat pagbarbarte kam, Jonas. Da kayo, mami. Anya, siyak ti barbarte kam? Anya kinamaag na itang ibang pagkam? Apay irag barbarte kaga po kanya? Kababa inti inaramid yo. Anya ti sasawag? Da kayo ang mabigbig-big ang negosyante.
Saan ang naka-business permit dagiti dadduma ang negosyo yo? Anya? Siyak pa'y timabain. Nagdamag akin Mayor Solomon. Ngam saan na kanong amo? Kat saan kong amo nupod no adina amo? Wenno kalkaluban na kayo laan. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.